ka West Jaintia District Sport Association hene kasingi kala kitbok kitriang ya kanya wasa United Sport and Cultural Club haswa bakan lek mikmat syaki Hero Futsal Club Championship kepala penlong daka All India Football Federation hanong ba Delhi naduk ka santerik aduk ka khatlai terik ubanai banwan nakaliang ka West Jaintia District Sport Association kala penlong ya kejingyalang lingkot hagyang nong ba Stadium Jowai hakaba Working President ka West Jaintia District Sport Association u EMH Pasak u General Secretary u El Lalu bat u Treasurer ba Jun Mon Paswet kila kit bok kit riang ya ka klub habok ka jinglam khmat u President u manlang nong tudu dak ba IT ka song pisa kum kala jingirap u El Lalu u balong u General Secretary laong ba ka West Jaintia District Sport Association kadap dak mensiam bakamen ba ka Nyawasa United kan salet yashim benta haka Hero Futsal Club Championship Delhi bat kim deru banduk mensim u EMH Pasak ula pensngo baka West Jaintia District Sport Association ka Kermans Camp baka ni ka club kan yo rak nam job haka ni ka Lempung ban salong hanong ba Delhi kani ka club kan sami na ka jela haka arpu praterik bat ladan kemba khandru teliki club ki ban yashim benta haka ni ka Lempung ni kesini pediang senyap hai pi ro jiwa de amlang ni kesini tam ya ga tim yang genyau sa ko dau lai persen ya ga Meghalaya Delhi ni benta ga futsal ko dau man hai Delhi cuau sedang ga program yang ini kam ga jing kitbok kitruang ya ga nyau sa ko ada ga association yang ini West Jaintia Sport Association lain Australia dan Malaysia ekor ketua yang General Secretary yang ma laman o lalu usnya bahau ya ki kentin kurdo ya ki player ko daw lah de buram ya ma image besar man working president yang ka jadi se majun man kau treasurer yang ka Asian ni jadi se kamjo ya ke tim Nyawasa lembah ma molang long tru man presiden yang ga Nyawasa United dai lang mo pi ki players ki wa chimenta ka ni futsal ko det man ta Shillong ka ulai persen bi ni menta ka national futsal league ko man ta Delhi te nelio nga wi osya ku man ong wa ina ka arsenong idap ka sya ku man ukro wa ka kesin ko ng kong wa man ka futsal po ka state Kyong i utibi ko ke tim Nyawasa no West Jaintia District Sport Association teman ko ke champion po state ko yo lai persen ya ke state cita Delhi terhadap desa yang ibu kro ye jing kre stom yang Nyawasa kamjo i phi player lemem phi player le man ke tim man ke jing job jing kre stom yang phi te poi ke tim chkmat jing le ke yang phi man tu final ngau em tu man yosuk kat won wa hejui po le Mario yo sen ko lengkong paman kini ke futsal league te nilonga dap de sia komen ni kro wa derak pi buram ke district kamjo i ke state ro wi te yu yo ong e ku play ke bot kerviang ipi mentu mesti umi phne ni na po na chnong yong i de wa umi pi dulai chimenta be tai e ku kerda wa haluti sengke lawan bi yo yo pi chai kia i was rotam yo bor yang mesin bi yo klan bi wile yegni ke tournament pelaman ta Delhi kamjo le ye play pi bro players wa jing kre stom yang pi yo luti naga state hado national manicho jadi yo tu pentam cho pi han national kata man Delhi blagar lang churu pi yo bor yang mesin bi yo klan bi yegi ikon mau mi berkat perdai mi suwi jar berkat concentrate pi dukat iktuga game hagi tugas ngi wile ke piman kuwi pakawi ke game daw yile abi jingile ang pi tu webar musim free rak mun kletam yo abi ibor chai itik perkat yang pi jibin kamu pun MK ambi ke buj talent yang pi hai tai haprdi ke jingile kemo ba haprdi le hamjo kemo yewan wa perkat be dukat itu bentar ni kwa hagi tugas minit kwa pi kun bi kemo ba kamu example lah ho pet 100 meter race lalu ci klek pelam kula len bi ka wan jingdo kta ga ya ga timing yang pi
tekeni futsal ejo dapat yo komi la ke futsal yo pila sia to ibi ngayo kam ko mempor chongya ko man non stop ko ile ke jile man ko e ba to ko bor met em kam ko i bor perkat em kami lang ba kita li em klang bor met klang bor perkat pi me wi be ile kalau kam ta nga ko ku ko do ai pi kam jo ino ilam yo bor yo mesin gi yo e buit em dia gi em rot yo ba ko ra gi pi yo mesin gi pi klang wi jo pi wan ra ya ko buram siong ka state Nano state mak district kam jo e horo agwi ha po agrin dia horo agwi yo pi nam buram selewanga snyao mem pentin ong ne ba kan ni to ko por ko we bor mesin pi wa yo pi ti i bor khat pradai so de miet na ya i tik tin oi pi ne ba lang ba jing kre stom yong pi yo ti wa i buram sei sen wan rai district yong ni de ti tin ko jak e ko ble sen yo lai suk lai san pi yo poi pi ne miet de ba kam lai kam wan lai pi de buram wan le we buram wan ra pi buram yong state ha sket ha jing le em bai tawa kat le in lo mesin le ho do mesin ko mo ba jo bon sen ni em ni fast game cha rem telot handai ko mo ba kan sa lang klal tawa yo poi phe ka thom telot em mesin yam rem poi chuan em be ka mesin man confidence bai ha jing lo yang pi khna yo yi wan rai jing job ta ti tin ko jak sei sen e ko blai pi de wa mesin wa coach nga sia wa myo le wong VR nga sia dap mesin lesuk ne wa jing kemen ke lai suk ko blai ga wan lang suk pi de ting ten ko blai bon chi ja so yo treasurer yang i o sa bhau ge tin yo perdi ni taw wa treasurer ko pelai ke ni ka ji chaming in de step ma sekretari malamat o pi ki players yang kenyau san adu presiden bagi dekat ke wici mentah akan ni ka futsal league siaw e ku play na kong pi nem ta ka jing job yang pi ni bedap wa ha ni ka por to ka por live fi sedalhi yo ye kun sakwi to ban ka league ha go yon fi ra ye buram yang ka sing yang pi na ni yang station yang pi yang ka district yang ni yang ba ka station ni yang ka state hi wara ko gi i wo yo wang kwa de ban ye wa klam ma skatrin tu han re yu kwa pun tam te to ri ye ko buram ko yang pi kamari pi na do na yung uman pi clear ki wo ile ki yo pun yo sket pi kan kusau bha ne ban ta ki wi to an le ki wo daw mi daw khai na ka ni ka jing la yang pi kan mo ni la yang pi terjot dari lemang kan uman le han re to pun yo nuksan ka ya ki dang khai yu man ki dang san rusem nyaw snem kan ni dapat nuksa gi ne pi te pun yo te ko buram ko tor yang pi hau ko ngu pi na pan lai le wan ngai skema makam da ma skatrin tu sampai wan ra pi ki jing job da ka jing put jing mo yang pi ha ko ile do yap kat ba yer mi wor wo di bor yang pi hadu o yu yo yo ta ka thong kam kwa pi dang no pi hadu os dang yang ni tournament hadu o job pi ye ka le begini kan tien e ku play pi wor lai suk lai sai ngai skema mo blai kan da ru sumar pi yo play pi nei man so ne ta kha he pri le ki yang pi i le nang ya du wai ka pa di khma ne o ne ki ni ki tha u em ni na sinong na tha i ngai skema wo kwa bi ka thong da ka jing kra system yang pi to du ki te ni kan tien ku play chu bon pi wor kong ingo yo belai dara buromu ya ke tim yang ikenya osa hawo yo lo persen ya ke step i ku belai le ya ka asosian yang i ku western tia hill yo da ilam nuti i kaman wo upo ya hado gani ka thong la jing em yang gani asosian ye bumi ya ke tim nya osa yo ko ile ki ha bon ki tournament ta i ku play ye ku he dong association yang WJDSA dei jing ya chan lang ki de ye boy ha do ni ta i ku play le i ku player yang ka nyao sa ro ki wi for we na do u he ha do khian mo to da ka jing kre sistem yang ki teman i ka nyao sa ko wi na ka football team em hapo ka ri chan tia ko wa ra ye nam ye buram yong ka ri chan tia hi ro ko wi ke em dia wan i wan wong ite ite dan hi i ku play ya ye wa ro ku he ku em hai ni do us ka tri yang i malam ado working president ma GH persa IMH THM sa itu
ma John Mon Puswet Israel i kublai